VC te khin na ngaihtuah dawn tih hi bengvarna lampanga kan hmua engpawh ni se hen chiar sinila All Mizoram Village Council Association AMVCA ten Mizoram Sarkar an khin na chungchang chu vawiin ni som pani thlasom pani kumsa ni som ni pali hian Guwahati High Court Aizawl Bench ngaihtuah ni dawn tinia AMVCA te hian niruk thlasom pakhat kumsa ni som ni pali khan an ram pawh toy ani awangin Mizoram Sarkar khin na Guwahati High Court Aizawl Bench hian an theluta court chuan nimin khan voina ngaihtuah turin thutlukna siam voina ngaihtuah anianga engtin nge kalpui zel ani dawn hriat aniang Mizoram Sarkar chuan VC Drum kalmek hi thaluk velina pawh toy sak talan to angin bengwarna zona chhangin AMVCA President Kel ngaizula chuan an Drum pawh toy hrimhrim awanga court akal ani lo ti soin mipui thlan VC te zawmna humhim kan duwa VC lo lani le zel tur te tan pawh du ati an ni lo na atan VC zawmna humhim tul kan ti tin kan Drum pawh toy ringot hi min thlang tling tu mi puite zalo na ne antia tilahan chief minister chuan in hei angai bukan on jek le kota kan king don ti thom te kan ria an boi pe chuan min king se ti chungchang kan on jek bokani ching poni se hi voinia an chai don ang poni se nganyang costleys en chin photang ti chuan ta ang costly salo uma osi sa hening kalang eta hen date in selekanga voini som pani go in tianga ta hen case ngai to tur ho kha aronom don ni ti chuan hei justice Sanjay Kumar ti te oma justice Marley Van Kungi ti te tin hei justice Sanjay hi kan en wal sinang tian in zonga case kha itila hi case churon lang ta ni All Mizoram Village Council Association ti hi mo ta hi munga All Mizoram Village Council Association president Kel ngaizwala and two others tinita anukil te hi Amira Elmar Mingthan ziki tite J mala te polo man imo MNF lampang chuanin Aryan Raj ai si te Puramzava te polanga Puramzava hi drama sa CM advisor khan ya chuanin Emily El Sang te El nun siam ati te ke la ro cha mi Stephen El buatsaih heng ho hi heng tlar thladul tau hi aking tu lampang village council te ai wading turan ni ti chuanin respondent advocate hi chuanin additional advocate general te tengkha sarkar ukil ho khan ni mai ta toi zongin mo sonet voini hi chuanin tu tenga case serious tu kian khoi melem lova hang poni se motion stage chawalania motion stage chawlani bultan tak chaw khalania chuan hemi case an khoi la hi nen tu chuan hei court number 1 zo kan khoi dona atir lampanga atir te akhanin an khoi don ni en lo chang du ni chuanin Guwahati High Court Aizawl Bench in YouTube channel an nei khata hanin lo chang cheu don ya tumhara nam ke heti signboard kha hei voinia news a chuan an la thlata ti kha news a kan hmu ti chuanin lungleia hianin Leitlangpui Music Festival kha manania heta hianin an poisa pek dana zaithiam te poisa pek dana hanin lom lo no mane lom lo chu tunge kan ti chuanin lunglei is bill to MLA Louis Joseph Limpuya MPCC General Secretary kha press statement ran this work to nita Leitlangpui Music Festival ne jota ka lunglei zaithiam te poisa lomon pek an ni danin aril ruati na thu ta lang ani heta hen mo ti chuanin engza takngen pek ti ron ta lang lem lawa ma se ta hen ti hian en ziaka tuna po zai thiam thatak tak abik takin gospel a kan nei heti ani laya lunglei zai thiam te da niam na niom taka lunglei zai thiam te poisa tlem te te mundanga zai thiam te let somni vela tlem pek hi riru anat thak tun mai na thlen ngai kan thelo ti in tun nuwa thleng to lo se adu thu sei ne ti khanin hei chu karon round up meita kami Leitlangpui Music Festival an manna zaithiam te loman peka khanin lunglei is built to MLA Louis Joseph Limpuya chuan an petlematia chu press statement ran ti chuak bokani hei zaithiam te voice post ta chakom khom mai an ni hi an lo lung oi viewanga a build to zoki lo lung oi lawang ti te poithil lo tak khania eng poni sela travek maya ngai chuan advertisement te lawa IMC na lak chungchanga hemi MZP in sud le turin an tia MZP General Headquarters Extended OP Meeting voin khan nei ania haini som pakhat mo meeting chon tun nai Aizawl Municipal Corporation noya nalak thil felhel mimalin tu sakna ngai nan sia arang theng bera su ta diktaka nala turin AMC ho tu then ngen tini MZP chon AMC Executive Council Meeting September ni som pakhat kumsa ni som ni palia thukhom chuan an noya na sang fixed pay le contract basis a lakni sentia he meeting thure lang hian na sang hi advertisement telovin an mi du sak zong an langai ni na langa thalai le khathiam na zong mek tam tak anom kara hetianga du sak zong te thun thom hriat tur om fo hi poyatia adodal tlatani ati AMC Executive Council Meeting chuan Public Relations Officer pakhat
project assistant pahnih le assistant account officer pakhat theih fixed pay a lak turin anrela lak fil to ani heng baka hian consultant geologist panga urban animal husbandry and veterinary officer pakhat le junior engineer pakhat hi contract basis a lak turati ni bok heng na sang lopo thatak tak te hi andu apiang ta na deal thei turin advertisement chuani lova MZP in a chuizel na phei chuan sarkar phalna po an la lo nia hriat ani bok chuwangin MZP general headquarters extended OB meeting chuan MC noya diklo taka na lak hi thunkar chu ngeya chu turin MC hotu te aphuta MZP ngen na inom zia nei lo chuan zirlai na zong mek te thlawang ho turin thei anga mal thei anga gin ma an la don ani ati bok ti chuan hei heteng do che hi lo thleng to a chu March ni som pani kumsa ni som ni pali khan MC noya geologist pathum le urban animal husbandry and veterinary officer junior engineer le assistant account officer pakhat cheu lakdana dan kal thil ti om nge in an ria na takin an lo do dal to ni MZP te hian mo ti chuan MZP ngen na angin MC executive council meeting March ni som panga kumsa ni som ni pali zir top nia thukhom chuan MC noya na lak sang te a suit top ani ari vok to ni chu March ni som pariat kumsa ni som ni pali thotan ni khan suit na lekha order hi ti chuan ni ta ni an ti heteng do che hi lo thleng to ti na ni chu na suit to te hi tu na ya thar thole ni in ami ngai then khat te thun non le ngat an ni hian tuemo du sak zong te na thun theina tura ruaman atirin helom le antibokani poni se tunge dika diklo zo kang ti hi hre thiam bahara amaro chu notification chua hetinga antilo ani hi chuanin AMC lampang zokin diklo de mo chu ti theini mo poni sela kina AMC lampang voice polaron chuakanga tin an base anga thil kallo ni chon hei MZP lampang po hi ngoi mai khan tumbi khau lo meya engpo ni se thil thata karon sok to re ngai tiang electric smart meter votan don ti ni electric smart meter hi engtiang takin nge akal don ti hi lo chiar taila Mizoram Sarkar Power and Electricity Department chon kum thar tangin electric smart meter votan an tumti Minister F Roding lena chuan asoya prepaid po in bi repek thei to don ani ini Minister Suidan chuan smart meter vo tu tur company AMISP Advanced Metering Infrastructure Service Provider tenen po inrem na han leito a anni lam chuan meter hi fit ngal mai an du to mase Christmas le kum thar man zo nuwa vo na hi kalpui turin anti ta zo ti soi smart meter hi chuan metera current le chuak zong achin chia thei vek to dona PNE lam chuan hei hian current ta man dan po ati cheng thei don ani anti electric bill hi prepaid ta pek thei turin ro man na siam ania cheng za chu pek lok thei niam ber tura antin tu ani Sarkar lai puhian Mizoram smart meter votura miron pampui za chu hetiang hi ani Mizoram pum tum chu vek tumani consumer meter phase 1 ang chi hi noi ni sing sari sang ni zariat somruk prokania phase 3 ang chi hi sing khat sang ruk zanga som pasari ania DT meter sang ni zathum feeder meter zathum som ko pariat avain noi ni sing ko sang ni la somriat pakhat ani tani lahen enge smart meter man thana te khan non jek tani smart meter vo awang hian bila san pha don lova man dik tak a choi theina turani tin distributor transformer le substation a 11 kV feeder te meter da telani dona wangin akar laka power kalral a hriat thei to dona electric man ruk te atlem sat to dona ni data entry swal meter readings diklo le dang te awanga bill diklo te abo to nga hei wang hian consumer ten bill complaint na hun tam ta khoral fo thin kha aziom to ang a hun ta ga bill don lo te bill siam swal te reader kallo wanga anua bill in nga khol thin te om to lowang bill petura thatin in tlar ngai om to lowang prepaid ani to don awang le 24/7 online bill payment ani don awangin mani in lum emo mundanga tangin enghuna po mamo tok ang zelin kan top up thei to dona bill top up na tura tember minimum hi mi puita na har salo thei tura ro man na siamaniang mi zongzong in ren chem tak le tangkai ta kapur man ani to don awang le dan diklova por man ruk te om to don awangin lo ta taniam de wanga hei hian transformer overload le dangte awanga boina om thin hi nasatakin ati zi om be se ni prepaid ani to don awangin kan man tur du zat kan bituk theyanga chu chuan power mana sum kan sen ati claim bokang power minister chon smart city tenen tang havin bongkon la kurikon in car electric ban zong chu thlak tur ani thu asoya ban thar sang jok man ani dona ban lui te chu phoi vek tura ti ani hei hian khopui chunga warin zam nok lutuk po ati zi omarin thu asoi bokani khai aba thado nem tero ma ro chu hetinga nan tho hianin puning mo chen chu karena khai lakna thleng leng emo chu ti theita ma ro chu tu na kan electric free om tan de noi hi chu nok do mama shimshima khopui mail ati balang renga chuan ban sang jok le free po fel fai zo kan ti thei ni chuan
chu thil thatak ani donin ka hria bill chung changa po he prepaid ani hianin then ka chukan lo boi me thema ro chu kan penga kan pek zat azo huna han kan thi mei dona kan prepaid le mei dona he phone po prepaid kan manga mom prepaid kan manga kan thiam theu tura ka ngai kan man du china kha ti khanin kan pe a thi huna kan thun le me kan top up le me kha teng do le kha ni dona ma ro chu prepaid tu lo tan hianin prepaid lo hi om tho thura chun ka ngai dewa an lo ziak lang lem lo win ka hria ta hian chu clarification mumal takha anom thei bok ta sela prepaid ngor lo du lo te po ve thai nia chu an ziak chiang tlat lo me heta hen imponi se khati zong khatun tum video chu ni sela in mudan te hin ngai dan te comment section lo se le don nia